bosnya? Ting, datang. Banget tuh. Pada minta duit ya. Oh, nita nasi tahu mantu barang serasa. Diberi duit punya. Hayang aing jadi anak bos. Aing ge. Sangat cek berapa? Aing ge sarua sanggup. Pegawai ya. Oh, sia goreng batu. Ya kan. Bah, wadah. Woi, kemana ya? Oh, yo cara bos teh yo. Tadi ada yang sepi ya di duaan bae. Masa ya? Bebas kemana? Nyaho. Mana ya? Aing ge nyaho dia. Dia nyatu. Nanggas ki bae urang ieu lah. Ngobrol-ngobrol lah gitu naon ya. Bener rencanana nih orang ya. Bae. Tanya ho, tapi cenanya ngomong sama bos. Rek beli barang tuh ieu. Wih, halus. Tapi doang nama. Geus tungguan bos nape burung. Lolos amat ya. Bener bos. Iya, can ngabudung, can ngabudung. Bos mana Nah, duit gaji? Dan ya Gaji teh anu sabulan teh can dibayar. mana? Nuker eta teh pas naik melit nanti lauk teh eta. Lauk naon? Banget. Banget. Dong seblongan karabe. Kumaha bos yeuh? Rencana bayar kontrakan. Sampang sih gitu. Oke bos lu. Harapan cukut bae aing. Aing lapar ge sarua. Nah, Kalau juga kumaha ya apa ieu? Rencana naon ku ieu? Oh iya geura. Rencanaan dia yang sih ya. aing barang. Wih, barang nanta bos, barang apa? Keras ke kang nama bahaya. Jadi aing milih ya jelema. Duaan bae nu kan itu. Siap siap. Orang siap Barang bos. barang ini. Sabut. Sabut. Andi meulem teh. Lain goblok. Oh lain. Andi meulem teh. Sabut. Ma, Siap siap. Sang aya bae duit. dia ended kayaknya. Siap. Dia duit. Yang balik. Siap. Makan ira bos ayeuna. Kuare. Siap. Ended. Kalau bos ya. Pusing kieu. Sugan si bos datang ke dia. Kayak kopi. Geus ieu urang ya. Duh, pusing dia. Oh, pugu. Masanya ngwal poe urang kudu ti heula beka dia lah. Pusing nih boga bos kitu. Mana kita si bos. Pusing kan orang lagi. Cak bisa. Aing dong. Ada dia ngomong ke naik dulu. Bos. Nanya tadi. Bos. Ke naik dia nya. Dua. Bener bos itu. Udah bos. Harap. Iya pugu bos ngomong ge hayang kopi. Mau kopi aja. Kopi. Ya lihat dia. Gua ada kopi di mana tuh? Buah apa bos? Tuh cak ya kayaknya. Bos apa bos? Dia cicing benar. Hayang ngopi pugu bos. Sarwana dia nya. Aing mah teu hayang boga anak buah sok ngomongkeun. Dong bikang beder ya. Aing hayang nambah hiji deui. Asup ka bangun orang. Boga teh dia. Boga bos. Boga dia. Mun. Ya boga teh. Ayo bos, baturan bos. Aya, Ayo. tah ka dieu. Kuari, Siap. mekat. Siap. Dia cicing di dieu.
Siap, Bos. Urutan aing ya. Beneran, Bos. Ada yang nyerita kuku. Oh, terus tenang, Bos, udah ngegas. Gas. Kayak mana adanya gawe nanya. Siap. Di bos galak kieu. Ya bos, anggota anyar. Iya. Ah, Gas dia ka ditu. Dia bisa naon bae. Bisa iya bos, murah. Murah. Bisa gelut. Bisa gelut. Kamu sendal bikang dia. Tadi bos bohong. Aran biasa. Tuh bos. Entoy. Aran tahun barang. Hah? Tuh ya. Tega amat kalau dia meraran entuy. Dia yo teu sopan amat. Dala. Gagah penampilan sama dia. Kumaha bos? Gas, ngahiji jeung budak. Ya, Saja teh. Siap, Bos. Kuari aing hayang dahar ngeuna. Dia boga solusina na. Aya, Bos. Naon? Pais bayawak, Bos. Pais Mantap bayawak. eta, heuh. Teu hayang pait. Dia naon? Kan kana nu ngeunahna. kenal pot Supra bos. Supra. Goblok. Pun bos. Hai. Sopan betit tadi. Pais mantang bos. Pes mantang. Teu asup ke akal. Pejus napa bos? Dia mikirkan pejus daripada bedeng. Ah, bos. Ampun mas. Lonjak dia ka naik. Hayang dahar nu ngeunah. Barang cekel ku dia, jual. Sekarang duit dahar orang. Dari hayang ngopi ti tadi. Ah, Bos. Gampang kopi mah. Siap. Laku yo ngopi orang ke warung. Siap bos. Siap, Bos. Indet, Orang bila bos? cicing dia. Dia biasa ngurutan naik. Biasa. Kiri. Dari bos? Oh, Aja bos, nah. cancap. Op. Naon cenah? Asal seunana bae. Nita. Oh, ya. Kudu nengan ka mana yuk? Capek, mengseng di kuliah kali ya. Mandi ceu. Dia pusing baturan telepon coba. Oh, ayah. Kira pakai telepon lah. Wah, kumaha barang mas eta? Ayah. Oh, siap. Ayo nungguan di dia lobok nong. Ada beda nih ya. Oh, siap. Siap. Tidak mana geus nungguan ya Bok Nong. Siap ayo. Mantap, Cek. Untung aya, Cek. Capek. Aya barang mana ya? Aya halus teu. Hei, halus. Mau kecewa pokoknya mah. Pastinya halus. Lobok doang. Duit mah ready ya. Aman tuh dia. Aman kan hari ini. Bicara ucing dong. Pas. Pas. Bilang ya. Ayo. Coba balik. Mati seneng lah bosinya. Pasti bangga ke orang Pak. Lain bae. Nih, cair. Dong nama kebagian orang. Sudah banyak kopi-kopi bae. Oh. Ayo siap. Bos. Tungguan apa? Amat dari ya boy. Orang punya aing bae. Ya salah. Jalan. Mana barangnya? Hasil tuh. Hasil dong. Bagus dari ya. Bos barang nama. Buka bos. Mana pasir? Hah? Nyaho bos. Dalo tempo yo. Nyaho bos. Nyaho bos. Parah ya bos. Bisa tinggal diam ya bos. Beuh, demi all dilunjak teang. Kalau mana teangkeun hayo. Yuk. Bisa dilunjak aing berdua. Dari ya naik bae dibohongan woi. Nyaho. Masih, Nyaho.
Tangkon. Yuk. Mana bosnya? Mana Dek? Hah? Ayo bos. Ayo bos. Mana Dek? Mana duitnya? Ayo bos. Ya, Ini bos. korupsi tuh dia. Entah bos, biasa ngejual lagi segitu. Benar. Oh, hitung bae. Cacing dia. Bagus, mantap. Ngopi orang. Ngopi. Tuh, bos tadi ngomong kumaha. Ayo. Hasil cenah ayo. Hasil, ayo. Ayo dah. Ayo. Bos lah bos. Tumben ya bos ya. Kita menang barang di mana kita? Lain barang goblok. Nah, Pasir. saya. Percaya enggak ada bos. Yakin mau kita kira-kira. Tenang, nang kendeknan. Misi orang di Hutan bos. Alah, atuh jewa. Ayo nengok dulu yuk. Gentle amat. Ayo ngopi orang. Mulai sih dia. Jalan mana sih? Oh itu. Namanya. Woi. Nandar ya. Ngumpet dengan Itu bos jalan mana tuh? Bos nih mali. Mali. eta. Kumaha ya? Hadapi begitu. Hadapi. Ayo, Ayo. siap. Wadah teh dia. Wani siap. Dia. Siap. Dia. Bisa. Aing. Aing wani ayo. Tuh, Jalan mana bos? bener itu. Oh tuh. Ayo. Tangkon.